Il-paċi hija possibbli biss jekk hija bbażata fuq il-fundamenti tal-liġi internazzjonali, inklużi ċ-Charter tan-Nazzjonijiet Uniti. Hekk sostniet il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono meta kienet qed tindirizza s-summit tal-paċi fl-Ukrajna li sar fl-Iżvizzera. Hija sostniet il-paċi trid tkun mibnija fuq rispett reċiproku u rispett lejn il-liġi u l-protezzjoni tal-integrità territorjali tal-Ukrajna u l-indipendenza u s-sovranità tal-poplu Ukren. The upholding of the principles that are commonly and crucially important for all nations will remain at the heart of Malta's efforts to contribute to the achievement of a just and lasting peace for the Ukrainian people, and includes efforts by Malta in its current role as a member of the United Nations Security Council. Il-President Spiteri de Bono konfermat l-appoġġ sħiħ ta' Malta lejn il-ħolqien ta' qafas komprensiv għal paċi. Qalet li huwa daqstant essenzjali li kull inizjattiva għal paċi ġib flimkien lil partijiet kollha kommessi li tinstab il-paċi permezz tad-diplomazija. Qalet li l-proċess ta' paċi li jkun ta' suċċess huwa wieħed li jkollu l-appoġġ tal-imsieħba globali bil-viżjoni li jirrestawraw id-drittijiet sovrani tal-Ukrajna. While looking towards a peaceful future, we should not lose sight of the suffering brought on by a war that has been increasingly characterized by civilians being merely seen as collateral damage. It is our collective duty to ensure that assistance reaches all those in need in Ukraine and beyond, and all those who have been affected by these acts of aggression in one way or another. Il-President iddeskrivit is-summit bħala pass importanti l-qudiem bħala bażi għal aktar laqat li għandhom iwasslu għal paċi dejjema għall-Ukrajna u l-poplu tagħha. Temmet tgħid li dan il-messaġġ b'saħħtu hemm bżonn ikun ikkomunikat b'mod ċar lil Russja u kull pajjiż li jsfida s-setta valuri li jemmnu fihom dawk preżenti għal dan is-summit.